أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم يلو الله أنك بيجيلي قصتاني أنغتان إكاميني لغا الله أنو موسى أنو سيهاو ياسين فوت لقرآن لي iyona ekulethela ukuthi ube wise uhlakaniphe ikulethela inhlakanipho ikulethela iwisdom ikulethela ukukhalipha then Allah uthi mabengakholwa lento engiyishoyo ukuthi wena njengoba uze kuba lethela ukuhlakanipha batshela ukuthi mina mdali wakho ngithi innaka wena Muhammad sallallahu alaihi wasallam laminal mursalin ungomunye ophuma ezithunyweni zami ungomunye wezithunywa zami wabagcotshwa bami engukhethile ngomunye wabakhethwa. That's why elinye igama lakhe kuMustafa, the chosen one, okhethiweyo. Elinye igama lakhe lelo. Ukuthi wenzeni ala siratim mustaqim, uhambe phezu kwendlela, uhambe endleleni eqondile, ubabonisa indlela eqondile. So bafowethu ngiyaphinda futhi angeke ngisanibiza ngamagama, senginibizile ngamagama nezibongo. Kodwa kini nonke nina enihola le mashi le ethi abantu ababokufika abahambe, nginombuzo obhekene nani. Kungani amazayizayi noma amakwerekwere kwabantu bakithi bala eAfrika kuphela? Ngisabuza futhi specifically abantu abamnyama. Ngiyaphinda, kungani amazayizayi noma amakwerekwere kwabantu bakithi bala eAfrika kuphela? Mangaka amashayina ala eSouth Africa, mangaka amangisi ala eSouth Africa, mangaka amaBrazilian ala eSouth Africa, mangaka amaBulgarian ala eSouth Africa, mangaka ama-Ukrainian ala eSouth Africa, mangaka ama-Venezuelan ala eSouth Africa, mangaka amangisi ala eSouth Africa, mangaka amandiya ala eSouth Africa, mangaka amabhunu ala eSouth Africa, mangaka amaMalay abantu ababuye eMalaysia abala eSouth Africa, mangaka ama-Australian ala eSouth Africa, mangaka bafowethu. Yini bona bangabi amazayizayi? Angaze mina ngibone kuthiwa nayi imashi, kuthiwa amashayina awahambe, kuthiwa amabhunu awahambe South Africa. Labantu babuye eHolland, ama-Dutch bala eSouth Africa. Angaze ngizwe kuthiwa nayi imashi against amabhunu, kuthiwa amabhunu awahambe, nayi imashi kuthiwa amashayina awahambe, nayi imashi kuthiwa amandiya awahambe. Angaze ngizwe. Kodwa inkinga African countries, abafowethu esinabo la eAfrika bayasihleka belungu, bathi awubheke leziphukuphuku lezi zithe ifuna inkululeko, awubheke khona manje zicwasana zodwa, zinyefulana zodwa, zibulalana zodwa, zixoshana zodwa. Okunokuthi bahlangane bakho umcebo wabe eAfrika, bona bayawudiliza lo mcebo lo. Bayacwasana, bayacindezelana, bayabulalana, bayanyefulana, benza yonke lento le. Ngiyabuza, kungani amazayizayi amakwerekwere kwabantu abamnyama kuphela? Nina njengoba nila eSouth Africa nibuyaphi? Ngiyaphinda, njengoba nila eSouth Africa nibuyaphi? Amakhehla okhokho benu okhokholozi benu babuyaphi? Mangabe niyawazi umlando, nazi kahle ukuthi abanye babuye eMalawi, abanye babuye eZimbabwe, abanye babuye eMozambique, abanye babuye elokuzeni eSomalia, abanye babuya elokuzana eKenya, abanye babuya elokuzeni eZambia. Kuningi, abanye babuye eDRC. Njengoba nilani neSouth Africa namhlanje, nani ningamazayizayi. Kodwa beningakwazi nina lokho. Siyanitshela ke manje umlando wenu ekumele niwazi. Nina nihamba nini eSouth Africa? Nihamba nini nina eSouth Africa? Lento eniyenzayo iletha inkinga la kuleli zwe leli. Ngisaphinda futhi. Lento eniyenzayo ibeka impilo zenu encupheni ngoba nilambisa abantu.
nikhipha abantu iphalishi ilambisa imindeni yabo. Ngizwile kuthiwa avaliwe amashop eThekwini njengoba nala iGoli nifuna ukwavala noma amanye asevaliwe. Ubani ozo-owna lama shop? Labantu ade besebenza lapha yana kulama shop la, kwenzakaleni ngephalishi labo njengoba amashop evaliwe? Kwenzakaleni ngephalishi labo? Zizodlani ingane zabo? Nike nakucabanga lokho. Nicabanga ukuthi labantu laba njengoba kuvalwe lama shop la bayanithanda, bayakujabulela lokho enikwenzile njengoba bengasasebenzi. Bebethola iphalishi ley'ngane zabo ngalama shop la alamazayizayi okwabantu base-Afrika, kodwa abantu bangaphandle anibabizi ngamazayizayi. Aninalo iqiniso bafowethu. So nitshela-ke thina, mina noma ningangizonda vele ngikhathalela kuthenjwa, kudala vele baqala bangizonda vele, bengithuka, bengisabisa, bengizingela, bengifuna ama-location, anginandaba, kodwa iqiniso ngizolibeka njengoba linjalo, njengoba nabanye abafowethu nodadewethu belibeka njengoba linjalo. Aninalo iqiniso kule nto yenu eniyenzayo. Uma ngabe ngempela nenza izinophobia, akuhambe wonke umuntu oyi-foreigner eSouth Africa, akungabi ama-Africans kuphela aba ama-foreigner eSouth Africa, akungabi ama-Africans kuphela. Nina nibheke nje abantu base-Afrika ukuthi yibo ama-foreigner, la baqhamuka ngaphandle kwe-Afrika bona nithini ngabo? Lalela-ke. eNigeria sithola u-oil ohluziwe, yingakho nino-petrol. Crude oil, very important asset yala kule country le, very important mineral la kule country le. I-oil iphuma eNigeria ukuze imoto ikhona ukuhamba kuleli lizwe leli. Natural gas, subhanallah, the fertilizer le yenza ukuthi izitshalo zimile emasimini, emafamini, emaplazini, iphuma eNigeria leyo fertilizer leyo. Natural rubber, irabha yemvelo iphuma eNigeria. Mabengavala wonke lamazibuko labantu laba, sizokwenza njani eMzansi? Ngisabuza futhi, wonke lamazibuko mayengavala sizokwenza njani eMzansi? Bafowethu, aningabheki izinto la phambi kwenu ucabangela isisu sakho kuphela, awucabangele wonke lo mkhambathi wabantu laba odestroy impilo zabo, obamoshela impilo zabo, obathathela iphalishi labo. Awucabange konke lokho. Anginawo amaningi, bengisika nje elijikayo, sengathi umdala ngasivula amehlo asivula ingqondo, liyeza liyenyelela. Uma ningayiyeki lento le eniyenzayo, hayi bafowethu ngiyanitshela, so icela ivuthiwe nongibuza ningiphala ulimi. Esibaningi esikhuza lento le nosikhumbula uma ngabe sufikile uZamcolo. Wayesho uNoah ethi hayibo uyeza uZamcolo, bengalaleli. Le day uZamcolo ufika bakhala bathi Noah sivulele. Nani nizosikhumbula sefikile uZamcolo, ngoba lento nidlala ngengozi, ayenziwa lento eniyenzayo. Angibonge wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.